Profesor Milo Lompar je jednom u grubim crtama definisao neke tačke prepoznavanja srpskog kulturnog, a možemo reći identitetskog obrazca. Na prvom mestu je to svetosavska tradicija, zatim kosovska, onda iskustvo seoba, sekularno iskustvo Vuka Karadžića i Dositeja Obradovića i onda na kraju jedan element koji tek treba nekako da se utemelji, to je iskustvo genocida u 20. veku. Profesore Koviću, ukoliko ste saglasni sa ovom tezom profesora Lompara, kako se vama čini da globalizacija, imajući u vidu sve njene aspekte, utiče na ove tačke? Da li ih ona zanemaruje, marginalizuje, u kom vidu one opstaju danas? Ja bih htio da dodam još nešto ovome što je rečeno o globalizaciji. Da, ne, samo da dodam još jedno drvce. Dakle, imate taj fenomen da je, svet se sastoji od čitavog niza kultura, jezika, nacija. To je jedan mozaik, to je jedno bogatstvo, a možda i nije bogatstvo. Kao što je Čećiraković, kulture mogu da se sukobljavaju. Ali sad imate fenomen da jedna od tih kultura pretenduje na to da njena kultura bude univerzalna i opšte prihvaćena. To je ta takozvana zapadna civilizacija, to je ta protestantsko-rimokatolička Evropa ili germansko-romanska Evropa. Zašto, kako, sad je to duga priča, kada je to počelo, neko bi rekao sa krstaškim ratovima, neko bi rekao sa početkom doba kolonizacije u 15. veku. Ali vi se suočavate sa tim fenomenom da imate ljude koji zaista, dakle imate političku klasu, a imate i obične ljude koji iskreno, detinje veruju da su Bogo izabrani. Počinili su neke genocide tu i tamo. Naprimjer, nad starosedeocima američkog kontinenta. Čitav niz genocida za koje mi ne znamo na tlu Afrike. Najbrutalnije su tretirali Induse. Govori se mnogo o onoj gladi u Indiji koju su Englezi dobrim delom generisali. I nisu kažnjeni za to. Nemci su kažnjavani za ono što su uradili od 1941. do 1945. Ovi ne. I oni onda iz toga zaključe, pa možda je to bilo u redu. Onda snimaju te hollywoodske kaubojske filmove, kojima nam u stvari objašnjavaju šta se dogodilo. I mi onda, deca, mi smo se igrali kauboj indijanac, a pola nas je, većina je htjela da budemo kauboj, ja sam htio da budem indijanac nekako. Vjerojatno je ta levičarski, taj background, uvek biti na strani slabijeg. Ali sad se mi igramo, i mi smo sada kauboji. Znači, ok, niko nije htio da bude Nemac, ali smo zato svi htjeli da budemo kauboji, u prevodu počinioci genocida. Šta hoću da kažem? Znači, mi imamo sada jednu od svetskih kultura koja hoće bude univerzalna. I njima se čini da im prilično dobro ide. Negde od 18. veka sa stvaranjem te industrijske civilizacije, sa stvaranjem industrijske revolucije, tako sa američkom revolucijom, francuskom, do tada Kinezima ništa nije trebalo od njih. Samo su njima trebali kineski proizvod. Od tog časa oni uveravaju Kineze da im je tekako potrebno nešto iz Evrope. Ako Kinezi ne veruju, tu su topovnjače da ih u to uvere. Ima to na 2 opijumska rata, samo u 19. veku. Na prvom mestu je naravno opijum, koje Kinezi neće. Ali im Evropljani kažu, dosta više te vaše zatvorenosti, tog vašeg zatvorenog tržišta. Otvorite se. Kultura otvorenosti, a onda kupite naš opijum. Znači, po mom mišljenju, to sad ima vrlo, vrlo duboke korene. I vi sada, ja sam o tome već negdje govorio, i možda i prečesto o tome govorim, nekada su vas istrebljivali u ime Svete Rimske crkve, kad su osvojili Carigradom 1204. godine. Slučajno su sa muslimana prešli na pravoslavne jeretike. I to se događalo u vremenu kontrareformacije. A danas vas istrebljuju u ime liberalizma ili neoliberalizma, slobodnog tržišta, prava žena, prava seksualnih manjina, ali nekako uvek se završi na istom. Oni vas istrebljuju, ubijaju svaki 50 godina. Po mom mišljenju, to je veoma važno, ta psihologija prosečnog zapadnog čoveka, da li iza toga ta ničanska volja za moć o kojoj smo razgovarali prekjuče, da li iza toga to dubinsko uverenje u jednu vrstu saveza sa Bogom, koja verovatno ima neko kalvinističko poreklo, to je vrlo karakteristično za kalviniste, ali ima toga i u rimokatolicizmu. Jednostavno, oni su izabrani. Oni su tu da nas uvere u to što je dobro za nas. Kako reče Slobodan Reljić, ako mi to ne razumemo, tu su to mahavci i ostalo da nas uvere u to. Sa tim se mi suočavamo. I kada razgovarate sa prosječnim čovekom sa zapada, on to stvarno iskreno veruje. Pogotovo Amerikanci, koji tu doktrinu izabranosti imaju kao zvaničnu formulaciju, njihove spoljne politike. Pravila koja važe za nas, ne važe za njih. Kako se tome suprotstaviti? Kako preživeti? Po mom mišljenju, tu bi se složio s ovim što je rekao Slobodan Reljić.
Jedino što može on to a ta reč identitet je sada svuda. Identitet je sada jedna od tih keywords u kojoj se sada diskutuje. Oni su je sami pustili u optice i mi je prihvatamo. Dakle, jedino što može u ovom trenutku da se uradi, i to je početak puta, to je obnova identiteta. To je obnova sećanja. Potrebno je sebi da postavio pitanje, da li odgovaram na pitanje kako da ličim na Johna, ne znam, Hansa ili Pjera, ili kako da odgovorim na pitanje, pa ko sam bre ja? Da se pogledam u gledaju i kažem, to je ona poruka iz Delfa, koja je drevna, upoznaj samog sebe. Dakle, šta je pitanje koje, kada sebi kažem, ok, hajde sad da vidim, u stvari, ko sam to ja? To je tek početak puta, ni malo nije jednostavno odgovoriti na to pitanje. Znači, po mom mišljenju, ajde jezikom Hollywooda. Moja generacija je gledala onaj film Totalni opoziv sa Arnoldom Schwarzeneggerom, Total Recall. Onaj trenutak kad se on budi iz onog stanja u kojeg su ga doveli. Kad on u stvari shvata da živi lažni život. I da ta njegova žena igra je Sharon Stone. Ne znam, vidim da ne reagujete, to je gledala moja generacija. Odjedanput Sharon Stone je u stvari tajni agent. Ta prelepa žena koja spava sa njim, on se budi, on u stvari shvata da su mu malo privrnuli neki šraf tu i on u stvari u prethodnom životu bio vođa pokreta otpora. Ali on svake noći sanja taj san i on truku se budi i shvata u stvari da je to to. Ili možda je vama bliži Matrix, ne znam, a da je i to već vaša generacija i to retro. Ali Matrix, to je jedan trenutak buđenja u kome se glavno onak budi i shvata u stvari da to u čemu živi, sve je laž. To znate o čemu govore. Znači, on je priključen, on je aparat. Znači, mi živimo u svetu laži, koja je stvorena, što je smislio neko pre samo par godina za nas. Znači, naši snovi, imate Hollywood, zašto da izmišljate to? Kako vidite sebe i svoje pretke? Pa imate tu zapadnjačku historiografiju koja vam objašnjava kosti i štaste. I onda vam oni kažu mračni srednji vek, zlatno novo doba. Vi pogledate naš srednji vek i suočavate se sa zlatnim dobom, suočavate se sa freskama iz Manasije, iz Dečane, iz Pećke patrijaršije. Vidite jedno klasično doba, vidite te portrete, koji su, da li će mi ikada moći da damo nešto tako, kao što su freski Sopoća? Nešto što će traje 600 godina, 800 godina. A ne, to je mračni srednji vek. Okrenite se novom veku. Pa čekajte ljudi, mi smo u novom veku pali pod Turke. Pa su nas istrebljivali, pa su nas islamizirali, pa smo se selili. Znači, nešto očigledno nije u redu sa tim zapadnjačkim paradigmama, sa tom metafizičkom slikom istorije. Šta hoću da kažem? Dakle, potrebna je ta vrsta buđenja. Buđenje je opet protestantski izraz. Imaju protestanti to First Great Awakening, Second Great Awakening, to su te protestantske priče iz Amerike i Britanije. Ali neka vrsta buđenja nam je potrebna. Zašto nam je potrebno buđenje? Ne da bismo sad hvatili u letu neke nove ideologije koje tu prolaze, nego da odgovorimo na pitanje ko smo i šta smo. Odgovor na to pitanje uopšte nije jednostavno. Ko je taj ko će da vam objasni ko ste i šta ste? Morate to sami da otkrijete. A po mom mišljenju, i to stalno ponavljam, odgovor se krije u vašem ličnom iskustvu. Znači, odlazak na Kosovo i Metohiju, ulazak u geto. Da li je potrebno da vam neko sada crta šta Zapad hoće od nas? Da, Zapad je stvorio rock muziku, mnoge lepe stvari, životni standard, ali Zapad nas u ovom trenutku istrebljuje. Geto je paralela indijanskim rezervatima na Divljem zapadu. I danas, idite danas u indijanske rezervate da vidite šta je to. Dakle, trguju našim organima, možda ne, ali hajde istražite izveštaj Dika Martija, drže nas u getu, istrebljuju nas, prodaju nam priče o pravima žena, pitajte žene u getima kako izgleda gajiti decu, u getu, okruženi mržnjom. Dakle, ako na Kosovu ne treba da se osvestimo, da se konačno probudimo, onda gde, šta još treba da nam se dogodi? Za mene je to, dakle, to je ključno pitanje. Globalizacija ima mnogo lica, tu je ekonomija, tu su tomahavci, tu je osiromašeni uranijum, sve čime nas zasipaju. To je taj primitivna propaganda na televiziji, cela ta nihilistička, materialistička kultura kojom smo zasuti, kojom su zasuti ljudi na zapadu. Nama je potrebno buđenje. Potrebna je obnova našeg kulturnog obrazca, u čijem središtu, po mom mišljenju, moraju da budu ove stvari o kojima govori profesor Lompar. Ja bih naglasio Svetosavlje, Svetosavski zavet, Kosovski zavet, ono što je crkveno predanje. Ono ne mora za sve da bude obavezujuće, ono bi po mom mišljenju trebalo bude u srži kulturnog obrazca, ali koji bi morao da uključuje i ateiste, i komuniste, i muslimane, i katolike, svakog onog ko želi da se pridruži. Dakle, taj kulturni obrazac mora bude, što bi rekli, inkluzivan, a ne ekskluzivan, on mora da uključuje ljude, ali mora se znati što je u njegovom središtu. Ako nešto traje 800 godina, ako mi ove godine slavimo 800 godina postojanje naše autokefalne Srpske pravoslavne crkve, ako mi ove godine, ako je ovo 600 godina od Kosovske bitke,
I to Kosovskog zaveta koji u različitim formama menja obličje, ali tu on je živ. Fenomen žrtve, žrtvovanja za ono što volite. Zbog čega živite? Onda, zašto moramo svakih 20-50 godina da izmišljamo toplu vodu? Ili rupu na saksiji, već kako se to zove. Dakle, za mene je to početak puta. A kasnije mora doći do resuverenizacije naše zemlje, naše otadžbine, naše kulture, našeg sećanja i svega ostalog što će doći za tim. Za mene je to početak puta. Znači, ne treba da nam objašnjavaju Amerikanci ili Englezi što su ljudska prava. Oni koji su držali, koji su istrebili starosedioce, njih su nazvali Indijancima, sebe Amerikancima. I to su uradili. Ili koji su držali 4,5 miliona robova 1861. godine, kada su počeli rat, koji nije vođen zbog robovskog pitanja, nego su sprečavali secesiju. Tada imate Srbiju kneza Mihajla. Svako ko stupi na tle ove zemlje, on je slobodan čovek. A u okruženju Srbije još imate robova u Osmanskom carstvu. Eto, predug odgovor na kratko pitanje. Znači, moramo da definišemo kulturni obrazac. To je ono o čemu govori, mislim, Milo Lompar. To je posljednji tekst Slobodana Jovanovića, testamentarni tekst o srpskom kulturnom obrazcu. Tu se ne slažem sa Slobodanom Jovanovićem kako on to definisao. Mislim da mora ova duhovna konstanta da se malo uključi, ona je drevna. Moramo da osvestimo svoje istorijsko prirodno.